Bigbaga na kaya po, Imabalacat City Mayor Crisostomo Garbo kareng memalen, ami mingat la kareng maliwang sakit, ami usong yan pong summer season o kaleldo. Igarbo ang focal person for health ng League of Cities of the Philippines. Kaya kanu kareng malyaring danasan ngayon sobrang pali ng panahon, ing dehydration, anya naman panugalyan kanu ing maralas, apamaninum danom. Iwasan mo naman kanu ing magbilad, lakwas patse mayas lagyeng aldo. Pepasyos na namang Garbo ing ulaganan ning ustong impormasyon, dikil keng kakalat mo namang sakit a whooping cough o pertussis. Maulaga kanu ing pamanaluki kareng preventive measures, kalupaning pamagpabakuna ang pong proper cough etiquette bang makaiwas keng sakit na ini. Bista manalaya pang kaso ning pertussis ing Mabalacat, inutos na no kanong Garbo ring personnel ning City Health Office at Rural Health Unit ang mag-monitor masalese kareng karelang sa sakupan. Samantala, miras no king labing adwa deng kaso na ning pertussis ketipu Pampanga base king datos sa ning Department of Health. At lunala naman deng meangobye, pauli na ning sakit.